Abraham, Isaac na Tagwawal Ndangambuk. Sarah 127 kwar tene kiyak. Kiarana tende Abraham gravagete. Ndire nagnabana kapma yuwa yagi krai. Ndiye wanda tende Sarah nakapukura ire. Dekamba kongumbo ndengavuk. Abraham apat kapi yerende. Diga wataganyan go wekutek. Una angwangemba ire mene una yaingwal nembamba meno Isaac na tawa be ngambe kure yakyo. Abraham diga wataganyan genduwak. Isaac ngue kure yaga meno namandu windang kapna ko munu yorokno una waranga madanga ribri sindega ire ndege tawa una yaranga nembamba be ngambe kure meno yakyo. Dengan jebak kutukuang wataganyan dengan tambah biti kemal wala iwa nyinggal wane angan dukureng kutuang kunat ireng wandu wan bandu numandu ge du wasa wewak wamene tawa ya wone ke vene wone wala wona kemal ko puiga ngukwini tembo besetto angan numandu ge wasa we drameik irende wek nak tawa ngrambu ko pia wanete ngutu kapat ya na umbo ngutu ene tan base no kurenga diar male iwak wataganyan Rebecca kwenduak wone ge mangu kui wanda tenu wak mena ke ngu kuye mena kemal ke wa ngu kui wona ban bande Rebecca kwe wutaku nyina semo wona si Rebecca ka wona apa Betuel ka ban bande nugute kwa kapangu wutaku ndete nuwak koka te koka pangitu ban bande wataganyan da kwa disende namondu na sekrasok Rebecca pete ire nuge nimbagan nuwak Abraham dege wataganyan nuge nambon dawi kuindeng dam ni ire sabit newak Rebecca ire wanatende nuge amu laban morsori di ire wataganyan ke ngait kuraik wataganyan de kwa sabit nenduwak Abraham ka wone ke we kutiak Isaac na tawa ile una nembamba ngambe kure meni yakyo numondu ke wasawe ya kwandete de numondu wone ke karaya Abraham na nembake ya magui sabit ndetende amu apa nuwe kogawak wandete ne wataganyan nuwe kure itwe andete tendu we kayak wak nya tamba vitik te yitik mene drawat kurmale wak wone yiput kure wone wan bande Rebecca ke kure wutagundete nende kwe wak wona koka duwala yikuna Rebecca ne kemal bare watake ni sega pamba yete na ndu ya wandete ne wak wenu wutaguk ansanana wanetende wataganyan wak van Isaac nga wan bande Rebecca ne gambu ya tikrai ne minindama kapme ya wak Isaac yar moro vatang da tendeng ne we ve ndu morsori e kure ire ndu ne we krak